mirna cona, oddaljena in vse zadnje, ker ga bomo spustili tudi, da bo imel res zadosti hrane, da bo zagotovljeno življenjski prostor in hrana. Najbolj smo bili pozorni na lokacijo, da zbira lokacije, sodelovanje z gozdarji, da so nam omogočili tudi ta kraj. Torej za risa je pripravljena obora, v tej obori bo tudi hrana, srnjad, kar je osnovna prehrana risa. Naši poklicni fantje bojo skrbeli, da ne bo preveč obiskovalcev, se pravi, da bo ris bil v miru in se v miru prilagajal na novo okolje. Bora se je začela graditi že lansko leto, je bilo junij, so gradbena dela začela, no, zaključek je bil pa ta teden. The lynx that we brought here today is a male. He's approximately 4 years old. We know him since last year. We catch him on camera trapping several times. And this year we succeeded to trap him for real and to bring him as fast as possible to Slovenia, so we don't keep it too long into quarantine and to have any additional problems. He's a wild one. We had some trouble putting him in from the quarantine into the transfer box and then into the transport box, and also during the travel was active all night. So I think he's a powerful one, and I hope to leave good genes for dynamic populations. Ja, dela bo nekaj. Zdaj skrbeli, gledali bomo skoraj vsak dan. Zdaj hranilo se bo pa po potrebi. Ker bo res pojel, se bo nadomestilo z drugo srno in z drugim komadom srnjadi. Tako. Zelo pomembno je, da je ris v miru, se pravi, da je čim manj obiskovalcev. Tisti obiskovalci, ki želijo priti, naj pridejo takrat, ko bomo rekli, da se pride, se pravi pri izpustu. Drugače pa mir, pa hrana. To je osnova v tem času, ko se bo prilagajal. Ja, polno preveč. Ja, nisem pričakoval takega odziva. No. Verjetno bo še večji, kadar bo pa izpust.